Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Lapen Adi Sang Hotum MLA Barim Monsing Rong Piahem Kahumri Dam. Tumon Ari Kiti Arni Mahamaya Constituency Domoka Sildrampur Alongta Penang Ahem Kan Hokdun. Khiruni Police Station ke parlo angkang pen Kangbodet Achainong Joni Longka Along Chainong Abha ke claim ahem Ijon Achainong Apan Longdam. Kardom Ada berita long peneli berita thanbang thare harmony be non berita angkan pen Arjunta. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Lapen Ari Sang Hotum Aruni Phai Crazy Arni Kangsam Apor MLA Barim Monsing Rong Pi Aukareng no aputhak aberta longsi ahem kahumri dam berita nangle. Kisodet MLA Barim Monsing Rong Pi Apan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Horen Singh Be Deputy Chairman Ritesh Inghi EM Atum Pradip Rongpi, Jagat Singh T, Lapen MAC Atum, Mongol Singh Timung, Dar Singh Ronghang, Lapen Ram Singh Timung Atum, MLA Barim, Monsing Rongpi Aphan, Dipu Along, Kahumri Dam. Lapen CM Tuliram Ronghang, Ahin Pen MLA Barim Rongpi Akeso, Kelangji Aphan, Tangka Akera, Pajir Tekang Abirta, Ribdun Long. Manja Greater Defu Water Supply Scheme along Aruni Phai Crazy Arni 600 kVA DG set generator Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Lapen PHE EM Pradip Rong Pi Atum Arideng Pen Kangpu Pon Berta Cardinus along Berta Nangle Karbi Anglong Dipu Rong Sipi Apartment 600 kV generator kewan ke Kecheng Silo Lapen Labangso generator Awarsai Kelong Laki Non Ke Dobom Karbi Anglong Autonomous Council PHE EM Pradip Rong Pi Pen Sai Kedeng Pon Ajok Lupusi CM Rong Hang Pen Kachoro Alam The Pajir Manja along 600 kV generator ke dopen Dipu Rong Sipi along Penaan alang Longpon Lupata CM Rong Hang Pen Ningje Pontu Kebangji 2018 pen 2020 Angbong Karbi Anglong District IMP Dipu Rong Sipi along Dorprup alang Kipi Ponji Aphan PHSI Kampen Akemang Padoponlo Lapen Akemang Ateng Chunwek Pu Pusi PHE EM Pradip Rong Pi Penta Ningji Patheponlo Anparta Dipu Rong Thiang along Liter Suri Phokep Langang Krota Kangpupon Pado এইটো জেনাৰেটৰ আমি ইয়াত বহাব পাইছোঁ আৰু দিনে পানী উঠাব আগৰ আছে 9 লাখ এতিয়া 27 লাখৰ পানী পাব গোটেই ডিফু ৰাইজৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে সেইটো আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেই আঁচনি ৰাইজৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি এইটো কৰিছোঁ দুখীয়া ধনী সকলো ঘৰৰ পৰিয়ালতে সেই আঁচনিটো পানী যোগান আঁচনিটো পাব এই আঁচনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো কাৰ্বি আংলং এটা আনিছোঁ আমি আৰু সেই আঁচনি সম্পূৰ্ণ আৰু বাকি বেলেন্স যিবিলাক আছে টেংকি আছে সেইবিলাকটো আমি 1-2 বছৰৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে পানী যাতে মানুহে অভাৱ নহয় খোৱা পানী যাতে অভাৱ নহয় সেই সমস্যা সমাধান পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত সেইটো আঁচনিটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি আৰু দুধনও কৰিছোঁ West Karbi Anglong District Waithalang Sohawar along Aruni Phai Crazy Arni Tisu Chingrum Amai Keching Sining Kanesek Amai ke Padopone Berta Card News Perang ke Jason hi Waithalang Sopen Berta Nangpali Serdhun Aklam Waithalang Sohawar along Keching Sining Kanesek Tisu Chingrum Amai ke Padopon Labang So Amai long Longsing Tisu Ahin Pen Kacharipon Maya Long Abarim Additional Superintendent of Police Dhuniram Tisu Karbi Film Producer Dhuniram Tisu Himari Tisu Pen Denglok Ongdung Tisu Atum Manpeng Pen Chitong Dunsi RD Pidun Maya long anutin pen koson si tisu akur koanang bom kacerap kacetu lapen owi kimi atum phan ke pare ke phalom dun thekji mapu lahai alam chingwa chingsai pon apitu Maya long non kewangji 2019 aninkan tisu chingrum amai domoka long kibi pon ji aphan che donsar pen domoka dimalong pathik ponlo non malom sopor phandina phaman birta mungton poniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubo Sports Restaurant Lounge
HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports launch in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Resto Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atul Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo piputat bertalong bangchulo. Kidamtang aruni phaisir cap arni tumon arwe ke tipik ajok karbianglong along ri pregjam hawar along pinaan hemrit pen anparta birialong ke eke som hormu takan hokdun do o ajok penan arat tum kedoge thak adim kawe pen kisu kachetong nangrenti aputhak birta nangle. Birta Kilongdun Atengke, Tomon Arwiki Thearni, Karbianglong District Angkang, Parokwa, Dengaw, Dokmoka Penchenglok Ang Tunahawar, Along Hemrit, Biribitungalong, Kachwe Katrosom Dunahok Penchenglok, Ong Dungason Kanahoktun, Tomon Arwiki Theajok, Sai Kamachokumar, Chojor Chulang Penan Parta, Penan Sayalong, Katikuk Dolo, Labang Tuan Jutemet Pen, Lucharli Ausmara Tumta, Penang Sungrin Tilula Pen, Kapere Oktikom Romram, Asonsi Teklong, Lason Tak Taksi, Mahamaya Constituency Angkang, Dokmoka, Tiltharampur, Longkiterang Arongalong, Tatomon Ariki Tepen Hem, Don Pokebra Po Hempen, Don Inkora Po Hemke, Asarnong Tomon, Oi Plin Pusi, Birta Ribdunlo. West Karbianglong District Khiruni Police Station ke parlo angkang number 2 Watiar Arong Pen Aruni Phai Cap Aningve Kanghu Pondet Achainong Longka along ke Longnam Birta Card News Pherang ke Khiruni Pen Birta nang pale Chainong Kong Hu Lapen a Ok Jor Asai Hoje District Lapen Nogong District along Kido Penanga Chainong Kang Hu Atum Karbianglong Lapen West Karbianglong Pen Kang Hu Pon Asai Mantuni Pen ke Klempon Ajok Angthin Chepa Thesi Khiruni number 2 Watiar Arong Pen Chadrawan Johan Ahem Pen Chainong Ano Johnny Ingu Pon Derlo Kang Hu Pon Achainong Ejon Langka Abdul Taher Pu Ahemsi Longpon Lo Lapen Ejon Aphan ke Thak Et Pen a Ok Jortang Lo Pusi Kahon Thepon Pado Labangso Kang Hu Asai ke Klem Bang ke Thom Atum Lake Zakir Hussein Abdul Ali Lapen Sahid Ali Atum Keton Kelang Atum Adim ke Ledam Ahul Anke Kad Lap Lo Pusi Birta Longdu Nona Mat Chainong Kang Hu Zakir Hussein Apophan Police Atum Police Station Along Pon Der Lo Pusi Birta Ribdin Long बहुत दुख की बात है सर कि जो कल जो घटना हुआ उससे तो हम लोग दुखित हैं ही और जो आए दिन भी होता है चोरी होती रहती है हमारे गांव से या और गांव से और इसके लिए जब हम लोग सुबह खबर पाए लगभग रात में ही पाए हम लोग खबर पाने के बाद कुछ लोग प्रशासन को भी खबर दिए खरनी थाना में खबर देने के बाद थाना यहाँ से गया जाने के बाद रात में बहुत खोजा गया गुरु को किंतु कोई सुराग नहीं मिला फिर सुबह लगभग 50-60 के संख्या में हमारे पब्लिक लोग गांव के लोग सहायता के रूप में उस गुरु का जो निशान होता है पाँव का निशान उसके जरिए जाते
वो जो लंका इस्लाम बस्ती में क्या नाम है, वहाँ पर एक घर में बंद था गोरू। तो बंद होने के बाद किसी को संदेह हुआ कि इस घर में ताला लगा हुआ है, सभी का तो ताला बंद नहीं है। तो संदेहजनक कोई लड़का कहीं से फांक से जगह मिला, जगह मिलने के बाद देखा कि इसमें एक लाल गोरू पड़ा हुआ है। तो उसने बोला कि हाँ गोरू तो यही है। तो लंका के 2 स्टाफ आए थे, पुलिस स्टाफ आए थे, प्रशासन। तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे खरनी थाना का प्रशासन गया, तो ताला को तोड़ा गया। ताला को तोड़ने के बाद वहाँ एक गोरू बरामद हुआ। किंतु दुख की बात है कि जहाँ तक संदेह जाता है उसके आसपास में जो उन लोगों का एक ठिकाना क्या बोला जाता है, ये संदेहजनक की बात है कि वो लोग एक गोरू को मैंने काट कर सप्लाई कर चुके हैं, बेच चुके हैं। ऐसे आदा बेटा बंगला पंसी कैंटन पन एगलो दुमे थाक में कुरबांग थु